Kamthang KKL-GHQ President ama ahin ho abeta to thonain mi tampin ilainat pivin mi tampin ilung hem pivin ama hello a umpon goti ke poi Delhi ke poi Bangalore Hyderabad ke pon hoilai ko na mi tampin apuna so okein kuki chate in anato dan ada vale anadam laya thilphabol do dan ho mi tampin angai le jingin asumil theipon munchom choma ko na a in mun chan geiya athiom na hong la theilo hon jang Condolence message na sata ta ain tharuvin more ke poi chuteng ta la sadar his kangpo pe district sung khapon alo vale Chandil Ukrul alova Delhi Guwahati hoilaya ko na hejong le aung theilo hoi lam kai phabep to khompi ho injong Condolence message tampi jong athonin mimal chi injong mi tampin WhatsApp Twitter Facebook nga alainat now iponat now isei so kevin WhatsApp status dunga jong ilung hem piwin bol thei ma cha pon rest in peace hepa rest in peace hepu rest in peace heu RIP tiloi mi tampin hitichon isei gam tawin hi hichi ama thina chungchang jong chu age chai sa alawal he saw heta jong le tuni khwa isei do no hi mihim hi ithi tinga le hin idam sunga hi thusim sim i ji wa hin ithi nung ting jong le ithasmi mang taloi hichi thusim chu thilphabol do al na thilphabol chi jingin tin na thi nung ting na thilphabol ki seiding na thi nung ting ala thilsi na bola na thilsi bol chu ki sei jing ding hi chu ta ki thona hi nanga hi hoi chi jo hin khot sim tu lai tai na sim jing lai ham ti jong hi igyal de wa hi chi chung changa hin pu Kamthang KKL President in ama in adam laya na tam pita thilpha tam pita abol do jin tu athi nung in jong ato phat ho athilphabol hi age sim jing in pa chat om le jing hi I to ge sayin to khompi ho ato khompi KKL in ato khom lai over adam laya pu Kamthang KKL athilphabol do ho jong mi pi he dinga sei phone na jong ai nei win he chi chung changa e hon tu ni kha hi ina sei di hi KKL in amhon asei na wa chun akhat na pu Kamthang hi sei phat na anei na wa 2015 July tha chun Manipur gamsung adia CC Pula Chandir sung go tanglowa hapta khat varset azu in gunwadung nasata in ahung le chi in churchan Pula Chandir gam gunwadung pamla a ho se ahin chup den ji le zomul khupi pumpi munin akaya ti chu landslide in kuki CSO churchan Pul in relief nato ho tong dingin KKL ngen sena ahin pi to kelanin KKL minin CC Pula CSO zo se ki thu khomin CC Pula Chandila tuile in asu kha ho ki thu pi na in online donation le crowdfunding zo khamin anake bolin relief one le ne le cha ho fastly in anake hom do zovetin asiwin hi ani na asei na wachan 31st August 2015 ni khua Manipur Legislative Assembly in House 3 bills kiti anti-tribal bills ti ajong ke he pen pass ahin bol ji uben churchan Pul gamsunga khangtha ten azan ma ki phin na le MP MLA ho in halna ahin nei ta ji uben security ho khona khangdong mi ko zenin ahin na ana thanau chungchanga KKL jong JPO members khat hi na dolin victims hole a family ho ki thopi na to JPO banner noya chun ana ki tong khomen hi choteng tal athum na chan 2017 August la chun wangsit ten hinglip subdivision sunga najang ainuzang wangmole hinglip khomi mi Janivar dengu nat golin ahin pha ji ovin KKL in adam lo ho pusu uding gari ake holin adam lo ho ani in lam ka hopi age in doctor ho akivet sa in zut hostel anaki sa in adam do parvi in lama anaki thot do in ahi ali na
2017 na ko na 2019 heji ka asunga chon gamsunga khangdong depluwai ne le zo atambe se ta jin cc pul gamsunga KCSO ho in joint committee on anti drugs ke ti khat anake phut dai nei heji committee achon pu kamthang haukip vice chairman in anapang ing amal ato khompi ho panla na zalin khangdong tam ta si na ana thamang tading sa ho hin kho hu do ana me he anga na 2018 October la chun KKL complex fencing sim tup lo a khona incident khat ahung ta jin akin KKL complex fencing project anike bolin wangphat pen 2019 April la chun KKL complex fencing le gate chai thing ana ta ana hi ta na hi tin ase bene agum na chun 2019 June thabul lama to same subdivision hop sunga kai mai khomi manglen go azi lai khuning le achanu ta pen in tuilong wadunga thina a hin to wa acha te numei li le pasal khat adon ding asa sa ding umlowa a zo wachun KKL kai mai block te masat na in KKL-GHQ crowdfunding anake bolin chapang hom ma khoding gyalnan CC pula KWU te bol sangamun inachun anake koyin chapang ho khat changchi achon bank account pin fixed deposit in sum alak asim chi ake koi pin hi chuting tal asagina October 2019 chon obet lun lin thang to thang son of Jona to thang le chinnu to thang of Aigizang Kangpopi district scrap taifas a damlo sumla pai ha sat na a anake zen zom theita loading din mun a uma anule apa tip na zalin KKL in crowdfunding anake ball pin ama pa jong pathin wangbu na zal anadam thing in hi again na 2020 kumbul lama chun COVID-19 na ahung ha ho si che to ilonin Indian gam lai lunga kun in lam zona hung kile sopi ole naw te zo si quarantine center la chom khat be koiding ti government hopi a hi to ilonin KKL in quarantine center munli JNV tuinom Vimala Raina High School Silmat Higher Secondary School le ST Civil Public School anake vekoli hi abana Lowbola district chom achi a tangden ho jong chu government phalna anake la in ama chi anake ho lu dingin anake sin chale covid na nei oxygen ngai cha sopi ole naute ha ta in jong anake thopi nei akona achun March 16 2020 ni khwa cha sat khopi tangun hon mel seta a hin hal ha ta jiun kuki in pi manipul ngen sin bang in KKL in cha sa relief adin online donation le khotina donation bolin khutna ki do ni heji mi hong phal ho a ko na ki thopi na honglut sumla pai nei langa ho chu KKL in cha sa khosunga vei som langa jen ta relief van le ne le cha anaki thai na hi heji ga asai jing la even tu ta din mun tu ni zan alawale zani kho tu ni kho jingni kho a tu lai ta igam sung isu pi ho cha sat mi te ki bol gen the na hevin tu le tu ding na jong tu zan no ya jang gen the athu lai ta hin hi chi hi cha sat mi te ding in KKL complex SOL ku ki khang lai lom pi chuting ta le pu kamthang ho hi thangai aum the jingwin ana to ho hi avelin amoin ki thopi na hin bol ki le ti hi mi tampi in thangai aum ding ka ta sanin lunga jong igyal do jing diu ta san aum in hi asom na jan 29 March 2025 ni hojon KKL ambulance aluipa za thei ai ta lo jin ambulance tha khat cho do na ding KKL ambulance project hondo nakin holmun granga anakinein pathen lungse na zalen 2022 tha ke chailama chon ambulance tha le li khat mi pi hong phal na zalen anyalam do wen hi asom la khatna pu kamthang KKL President a hi ka sung hin KKL plot IB road a hi hanlang tuibong zaion venga hi jong le pata hoi ki to bin sim do ana hi nei chuting tala KKL in asai ben a chun pu kamthang KKL cancel na anei sunga jong na pha tam pita atong da e ti ho asai ke bin hi cho cha khatna amon asai na ba chun to pull landslide 2022 pu kamthang KKL Kolkata a kizen a jing lai ta in
None district a tupula landslide na sata khanin railway lampi sim ho chen namun namun ge namun chu mun chimin anakain mehim 61 in thina anatu nei heji chung chong hin aman sum apudo in KKL mata block le KKL-GHQ amuna rescue worker ho ne le don din mineral water cup kit le AP alawale fruity box somni wal panpina none deputy commissioner pu haulen lalgoite khona hin anapido ovin hi hechi panpi ngaite panpi na to chu NETV te enjong news a hi ana phong do ngal ve nei ani na dinga that som legit May 2022 ni khochon di phaile na kona Vimala Raina School kai school chapang wa asikiti nu mei chapang khanen a school kai namuna anaw akipa naw don to school kai akop thu school media ahung viral thu akiza za jon pu kamthang hawkimen chapang nu chu aga building a hin ama adam lo ta na chen KKL ho aloi ho chana solen aga vil sa in KKL enjong anchang be hon tampi ani ke tho pi win chating ta dal phabek akipi in he chi chung chong hin pu kamthang in adam mo a akizan na dinga mi hon avet na sum dangka sanga jong hi chi jong sapang no le api apute ke tho pi na jong ana pi ke nei chale athum na 21st December 2022 Mercy Home kiti kamdowenga Catholic te orphanage home at forma in met so Christmas mangdinga in lamchia achi do no wen Christmas manading mun ta ba nei lo in me phabe den ho ne le cha ha sa thu akeza pharin KKL akit dalur in anchang bek ni le dangka sang som ti hobel aga kipin hicha pan pina sum dangka sang som nong chu pu kamthang in cancel na anei nunga apo do an heikin nei chating ta jong le loi le pai het lo ka a achanga pan pi ngai te pan pi na to long tam pi hi hechi pu kamthang president ana bol jing etin KKL an asai kirven hechina dinga chon that 16 alhalanga 2021 ni khochon Reverend Lam Kyang Thlowum KBC Mission Secretary pa COVID na sia damlo lalasi so oxygen ngai chachu infarhopia oxygen akimo zo lojin aman 7 pm dona hen koi ma cha het sa lovin a driver pa to churichan pola kon infal oxygen aga tha pi nei chuting ta le 2021 kulbun lama chon pu kamthang hawkhip SBI CC pool branch akin khana aga chin a hen lampa mate si khat kho helowa analup amokinen aman jong akin adong ho ananu sien hizite ase puju district hospital na polurin avet sale BP stroke ana hi in mar ho te si khat a hi tin jong agi se nei 2018 Christmas ni kho a hin in Monaco na bazalam zona ahong thlai jing la ya in Chisipul SP office maya mi khat adik nende do a thiding nga to banga lum khat atu khakin aman jong agari a hang do in KKL complex langa apoto in aso thingon azovin district hospital apoyon chuzovin ain kote anakaun ain kho khat ve ta disu ana hu do nei hiti a hin pu kamthang abe inong hejong le ato khom pi loi le gol anami pi ten ato phat nai ke sim jing hi chu e hon mi tampin kitil khona in e divin jong ikitip min hi achung chona jong heji pu kamthang ama abe na chunga hin alanga apoimo na thu mi tampin isei ovin eso ke tavin e ho en tuni kha ejil do thei do chu ipiam tile abul lama in sei ma bang bin memin idam sunga thinung hin kho a eto simding ki ki sim mai tuni kho a ke mata el go len jong hi hong thileng nami pite in ipiti e heading ham nam ngai lu hi ai la wale youtube ma ama hin nam thu se ya pathin thu ana sei ji ai la wale nam do dal hi ai la wale nam ngai lu hi panpi ngai te panpi a pathin thu la mi thu se pi a hi ta cha pan la hi ta nei het diu ham ai la wal ama hi nam sumin si nam zo do numeya ki chim suma ki ta lo nam zo do nama ki mai phave ti a nei het diu ham hobung sung ngai lu lo sumne go ta nei het diu ham ke ta lo hi he chi ja chu
nang jong tu ni khwai hobung lam kai na tu na ai lawal hobung secretary ne pe na tu na treasurer na tu na jong sumla pai na tu na ei ama hi secretary ana tu na ahobung lam kai na tu na pastor na tu na kita na nei ta hin sumne golo chang khat chunga kita na nei ta ai lawale society sunga jong khangdong ho lam kai ji dan them ai lawale ama hi mi ki tup ta hi ti ai na thi nong ting le min na hin kho sim a hin su dinga hi chu ki pa mi ama wang ki pa lo ta le de lo ta chu ama hi adam la ya jong azong a jela wa hi tu ni kha thi hi a thi dinga lom hi ama thi lo le koi thi ding ham a hin hin changa tu ni a thi do a pha hi ei ti kha de wi ti zar ta hi e chi ja hi idam sung ma hin khu a hoi thei to ma hi isim dio thi nong hin kho tinga le inung thu min ain sei tinga le mi ki til kho theina zo pan ila chi divin ikiti min hi pu kamthang chungchanga e holim naw ikitil kho na hi chan chuin tin ipu pau elowale the president pu jong ain sumi te pathin lomon na thamon na in pihan lang ama sanga chingzo thiam zo nam ngai luding KKLN amo sunga na tongding nam sunga na tongding atha ben lam kai hoita hoipa hin nei jing taw han ti chu taw naw hi